Niki kiza ku isonga mu bintu bitanu biza ku rutonde ku isi mu kintu runaka? Ninde uza ku isonga muri batanu ku rutonde ku isi? Coup d'etat ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'igifaransa rikaba rikoreshwa no mu cyongereza, hari n'abuzumva bavuga ko ugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda bivuga ihiruka ry'ubutegetsi. Uyu munsi twabateguriye ibihugu bitanu byabayemo coup d'etat inshuro nyinshi kurusha ibindi mu isi. Ku mwanya wa gatanu turasanga igihugu cya Iran. Nanone iki gihugu cyitwaga Ubuperesi cyangwa Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Ni igihugu cyo muri Aziya y'Uburengerazuba gituwe n'abaturage barenga miliyoni 82 bayobowe na Perezida Ali Khamenei. Habayemo coup d'etat cyangwa ihiruka ry'ubutegetsi inshuro 25 kuva mu mwaka wa 552 imbere ya Yesu. Ku mwanya wa kane turasanga igihugu cya Haiti. Iki gihugu uretse kuba cyarazajwe n'ibiza n'imitingito kibamo amakimbirane n'intambara bidashira. Ku itariki ya 7 Nyakanga uyu mwaka nibwo hasakaye amakuru avuga ko ari perezida w'iki gihugu Jovenel Moise yishwe. Muri Haiti hamaze kuba ihiruka ry'ubutegetsi cyangwa coup d'etat zigera kuri 27. Ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu cya Philippines. Ni igihugu kigizwe n'ibirwa kiri mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Aziya. Rodrigo Duterte niwe uyoboye iki gihugu kuva mu 2016. Habaye coup d'etat zigera kuri 28 n'izindi enye zitageze ku ntego yazo. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Bolivia. Britannica.com ivuga ko Bolivia izwiho kuba ifite umutungo kamere nk'amabuye y'agaciro, peteroli na gaze, ndetse n'umutungo kamere wacyo ushobora kuvugururwa nk'ibikomoka ku buhinzi n'amashyamba, cyane cyane soya n'imbuto zo muri Brazil. Iki gihugu cyo muri Amerika y'Epfo habayemo coup d'etat 34 kuva mu 1828. Ku mwanya wa mbere turahasanga Mfite amatsiko. Ku mwanya wa mbere turasanga ibihugu bibiri. Hari igihugu cya Chili gifite kilometero zirenga 6,000, umurwa mukuru wacyo ukaba Santiago, kikaba gifite abaturage miliyoni 18. Na Espagne biri kumwe kuri uyu mwanya muri uru rutonde gituwe na miliyoni 42 zirenga. Ibihugu Chili ndetse na Espagne habayemo ihirikwa ry'ubutegetsi cyangwa se coup d'etat inshuro zigera kuri 36. Kugeza n'ubu coup d'etat ziracyaba mu bice bitandukanye by'isi. Bitari kera uyu munsi ibitangazamakuru nka BBC, CNN ndetse na France 24 nta yindi nkuru iri kuvuga atari ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Alpha Condé, perezida wa Ghana. Africanews.com ivuga ko ibi byamenyekanye ku cyumweru bw'ingabo za Guinea zavuga ko zafashe perezida w'iki gihugu. Jene Jeanne Françoise mu Mararungu ni muri Salus Top 5. Salus Top 5. Nyuma yaho habaye kudeta muri Guinea Conakry, mutwemere mu binyi bw'isi bwa none. Jean de Dieu Ndahimana ndatembereze iki gihugu, ikaze. Repubulika ya Guinea ni igihugu kiri ku nkombe za Afurika y'Uburengerazuba, ahahoze hitwa Guinea y'Abafaransa cyangwa Guinea Française. Iki gihugu rimwe na rimwe cyitwa Guinea Conakry nyuma y'umurwa mukuru wacyo n'umujyi mukuru wacyo ariwo Conakry, kugira ngo gitandukanye n'ibindi bihugu bifite Guinea mu izina ryabyo ndetse mu karere kazwi Papua Nouvelle Guinea, Guinea y'Uburengerazuba, Guinea Bissau na Guinea Equatoriale. Guinea tuwe na miliyoni 12 n'ibice 4 n'ubuso bwa kilometero kare 245,857. Iki gihugu bukiyobowe na Mamadou Doumbouya mu yo guhirika ubutegetsi bwa Alpha Condé. Guinea ni igihugu cyiganjemo abayisilamu bangana na 45% by'abaturage bose. Abaturage ba Guinea bari mu moko 28. Igifaransa ni rwo rurimi rwemerwa Guinea, ni rwo rurimi kandi nyamukuru rw'itumanaho mu mashuri, mu buyobozi bwa leta ndetse n'itangazamakuru. Ariko kandi hari n'izindi ndimi kavukire zirenga 24 nazo zivugwa. Ubukungu bwa Guinea bushingiye hanini ku buhinzi n'umusaruro w'amabuye y'agaciro. Ni igihugu cya kabiri ku isi tanga bauxite kandi gifite ubutunzi bwinshi bwa diyama na zahabu. Igihugu cyari ishingiro ry'icyorezo cya Ebola mu mwaka wa 2014. Uburenganzira bwa muntu muri Guinea buracyari ikibazo kitavugwaho rumwe. Mu mwaka wa 2011 guverinoma ya Amerika yavuze ku iyicarubozo ry'inzego zishinzwe umutekano no guhohotera abagore n'abana, harimo gutema b'igitsina gore, byari bikomeje kuba ibibazo by'uburenganzira bwa muntu. Ku wa 5 Nzeri mu mwaka wa 2020 nibwo habaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'ingabo z'igihugu zihirika perezida Alpha Condé maze zihagarika itegeko nshinga. Mu gutegura ibi nifashishije imbuga nka worldmeter.info, Britannica.com ndetse n'inyandiko za BBC. Nawe wazifashisha ushaka kumenya byinshi. Iyi ni Radio Salus, njye nitwa Jean de Dieu Ndahimana. Twamaze kwerekeza hanze y'u Rwanda n'ubundi muri Guinea nyuma y'uko ingabo zidasanzwe zifasha ubutegetsi zigahirika perezida. Umukoloneli wo muri izo ngabo yasezeranije ko azashyiraho guverinoma y'ubumwe kugira ngo igenzure igihe cy'inzibacyuho, anemeza ko hatazabaho guhiga bahoze bari muri guverinoma yari iriho mu gihe abaturage b'iki gihugu bategereje itangazwa rya guverinoma nshya. Izi ngabo zafashe ubutegetsi zihiritse perezida, zisezeranya ko zigiye guhindura imiterere ya politiki y'iki gihugu cya Afurika y'Iburengerazuba. Naho
naho muri Afghanistan mu gihe umuvugizi w'abatalibani yatangaje ko batsinze ingabo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Panjshir bakigarurira byimazeyo kano gace. Ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ryo ryemeje gukomeza imirwano mu kibaya cya Panjshir rivuga ko urugamba rwo kurwanya abatalibani rugomba gukomeza. Inkuru dukesha Al Jazeera ivuga ko umuyobozi w'umutwe w'abangaba batavuga rumwe na leta wo mu kibaya cya Panjshir cya Afghanistan yanahamagariye abaturage kwigaragambya barwanya abatalibani. Mu butumwa bw'amajwi bwayoherejwe mu bitangazamakuru bitandukanye, umuyobozi w'iri tsinda Ahmed Massoud yagize ati aho uri hose imbere cyangwa hanze mu gihugu ndaguhamagarira gutangira imyigaragambyo y'igihugu duharanira icyubahiro umudendezo n'iterambere ry'igihugu cyacu. Hagati aho ariko umunyamabanga wa leta muri Amerika Anthony Blinken yerekeje muri Qatar kugira ngo baganire ku kajagari n'intambara bikiri muri Afghanistan nyuma y'uko Amerika